Wow, možeš skakat. Znači zrak miriše na kapulu i janjetinu. Mislim 9 ujutro je. Trči, 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 trči. Nisam skoro ništa snimala, a htjela sam, jer je Oliver ima tantrum, 70% puta. Nismo dokučili od čega, od gladi nije. Ali di smo došli na Bačinska jezera. I sad smo tu ispred Capitano Beach Bar da vidimo šta tu ima. Ako moja sestra ikad izađe iz auta. Predobro je ovo. A vidi, može se i tamo dole parkirat. Mi smo se parkirali gore, da je to ok. U hladu? Aha. Ali ovdje je bliže moru, rijeci, jezeru. Da vidim, ljubavi, di su male ribice? Ajme, stvarno. Mali punoglavci. Wow, možeš skakati ovdje sa skala. Ok. Tu je kajak i sup. Sat vremena su i jedan i drugi 8 eura. 2 sata 12 i tako nešto sniženo. Vidim tamo i u lađu, možda se poslije raspitamo i za nju. Tamo ima i dječje igralište. Nismo niti sjeli. Naravno da idemo prvo skočiti u jezero. Jel stavim pauzu? Ovdje u Capitana nema ništa za jest, ali mi smo se opremili, nigdje ne dolazimo bez full opreme. Skupilo se već ljudi, ali mi ćemo sad probati nešto od ovoga, samo što sam zaboravila GoPro. Iznajmili smo kajak i sup. Bog! Našla sam malo hlada ovdje u lađi, ali ne znam da ćete me čuti jer se skupilo masu ljudi. Odnosno, 15 djece i svi skaču s ove skakaonice hitinje. Bili smo na supu i kajaku. Odmah kad od Capitana odete lijevo i pratite lijevo, doćete do jednog prekrasnog malog mostića koji vas vodi u drugo jezero. Ponesite vode, ponesite kremu za sunčanje, možete ponijeti nešto i za pojest, jer zaista se može 6 jezera, možete veslati kako hoćete, odnosno koliko imate snage, i dogovoriti se za vožnju lađom sa vlasnicima tu kafića iza. Bačinska jezera je .com ili .hr, vam jako dobro opisuju svih 6 jezera, odnosno 7, ali 6 su spojena. Ako ste avanturistički nastrojeni, možete vidjeti koje jezero ima kakvu atrakciju. Imate i neke sup i kajak ture, pa istražite. Odlazimo, ali to nije kraj našeg puta. Idemo do mojih staraca, tako da ćemo sigurno još neke stvari odraditi dok smo tu. Moja mater iz ovog kraja i došli smo u stvari jer oni čiste staru kuću, pa će probati malo urediti da smo još više tu, pa onda će možda i biti više još sadržaja. Međutim, nije ga ni dosta falilo, imamo dosta starih videa kad smo brali mandarine ovdje sa Oliverom, dok ja mislim još bija i beba, možda će Dijano pronaći ta videa pa staviti negdje. Jedan fun fact, meni je uvijek bilo draže doći u Opuzen nego ići na Vis.
bilo je puno više dice, a tako i sada. Sada smo tu, Oliver ima ekipu već na Visu gore u selu, nema nijednog diteta, barem kako mi znamo. Tako da je uvijek dobro doći vamo. Ali, znači zrak miriše na kapulu i janjetinu. Mislim, 9 ujutro je. To je prve milkine. Ajde ti plavaj. Doručak. Otićemo do grada pa ćete dobiti bar par kadrova. Ako ništa, cinematik. Go! Ne znam da će se išta od ovoga čut. Anja, teren 1. Došli smo na Ušće gdje se igra i rukomet na pijesku. Bacit ćemo pogled na rukomet, bacit ćemo pogled na kajtere, ali najprije od svega ćemo se kupat na Ušću. Rijeka Neretva se uljeva i tu je mala, tamo je velika, pokazat ću vam kasnije samo Ušće, a mi se sad idemo malo zakupat. Sad će kajt poletit, evo Barba ga drži da ne bi bilo problema. Drži konop i trči. Trči, 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 trči. Kajteri su se spremili, spakirali, nema nikoga. Ljudi još uživaju. Oliver Dragon kajta. A raspetljalo ti se, aha, on sad ide još visoko, 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 vidi ga. Ajde, ajde, puštaj, puštaj. Tu ćemo završiti naš dan. Isto fora, jednodnevni izlet ako ste bilo gdje u blizini. O. Drži ti, drži. Ćao. Zmaje napokon jaše, odnosno lav.